konsa khuli kuki na kehen ot kasali UNC ansam kala naka women union na makhmya ngawaw hair Manipurli single use plastic akam ngawaw hair ADC ukrul na jishat khami shok hair Like Kayangator, Aja Tangkhul Express TV upau Ringyaophi Ningshen in a bami delay, pau ping may saina nang rumsa. Konsa khuli khalei naka nauping wi tukli kuki nauping na kahenot kasali naka long re katumna makhamya ngawaw haira. United Naka Council UNC, All Naka Students Association Manipur Ansam Kala, Naka Women Union NWU na ngarumto otcho chili kantem kasa chanpau mishok haira. Tarik phanga thangathor pungtrada akha makhai shikali leimakong army cantonment ngalem khonsa khul naka ramnauli kuki wi miping na attack sada sajada kala properties sa khayam hawaji chingri eina lekasa liangmai naka ramnau pingjili leilon kuki mi shashana attack sada mi thrada kathum saklakaina sajha hawaji Sagaza Jili Konsakul Chief Aimsant Abonmai Village Chairman Adam Dirinamai Kala Konsaram Baptist Church Pastor Willingsant Abonmai Atumla Zangaji Aimsant Abonmai ina Adam Rims Imfali Ngahadale Dahangam Naka customary law Thishuda Kui Chief or Hetman Kala Village Authority Li Attack Sa Assault Kasaji Ku Akali Jumi Twikaji Kashong Karang Sashat Ochsakna Kala hi hakla kahai concerned akanagachi hanga. Naka naubing widungli kashok jigatha heinous crime jili condemn sai. Kala state authority na kahai public curfew alungli mi shasha na security wi mikenly organized crime sa kashokchi matakak hayada naka long raping jina kapishoka. Ocho jina government authorities widungli kala central security force in a gugi welungli kangashikli kangahand Legging a saga gaji hang haira. Kala ocho chiling a sunda world Gugizo Intellectual Council na justify kasaji mama yamana. Kapaina jamna mikhavai masala makamashung claims kala kangwi documents li paisinda otsakji justify kasa sa khavai kasaji mama yamana da naga katana bingjina hang sanga. Kashong karang otsakji Gugizo na katomda atumi tong khavai wuivang kasathaya gaji hang sanga. Valbabung ikuki volunteers pingna maram nakapam kazangali may kathot saga khyang tare kathum wi otsak chila kantem sayada UNC ansam kala NWU na hangsanga jigatha ka hen otsak ji ngale khangyet wi amingaina ngale tar khara otsak na kala ji maya ka bai maning manada naka long pingjina hanghaira Ning kabay kala kaphan ning malay rang lakay na tangda naka nauping kasay na ka mayang sangbam marada UNC ansam kala NWU na hangmatin hayra. Ukrul Autonomous District Council na yarili jitay kami lately. Manipur ajiwi direct rada pangatangwe na single-use plastic kamjaw kampokawra. Manipur Shorkar na ziza kami atishurda Ukrul Autonomous District Council nala yarili jishat kami shokayra. Sa kamang shikajin plastic single-use plastic kam kahai what your bingjia plastic ting gaga earbuds balloon with plastic ting plastic pilant candy stick ice cream ting decorations with polystyrene thermocol plastic plates cups glasses cutlery fork spoons knife straw trays sweet box invitations card kala jirup khongli rom khaner wrapping or packing films packets Plastic maningaka PVC banners 100 micron li mavakapei. Stirrer hibing hila kakamli zanga. Recycled plastic in a same kakui carry bags 120 microns li mangawa may paimara. ADC Ukrul jurisdiction li 120 microns li mavakapei plastic deals kasa khayor la shikajin bingli Environment Protections Act 1986 with Section 5 azingli phatop kasang maningaka fine kagong maningaka khanini barbayada hang kamatin shokhaira. Ban kasali makashur bingli penalties fine ji supplier li lupa tingkani kakhani tukakuyali lupa ting phanga kala kagatuma tukakuyali ting tharapara ban saga high plastic what yurji your kasa tukanni find luba shak khani
kakhane shaphanga kala kagathumali thingkha khuira plastic thot katali fine luba thingphanga kala bulk eina ga thotli luba thingmagada phanga para jahaira kala khama khaw gazip ka khuili ajiwi direct thrada phanga ina tangda weina diapers jangda waste plastic materials ma khuili mara jahaira solid waste management mathada ma leirang lakhaina tangda waste plastic materials ma phong mi mara jahaira khama khaw ka highly waste plastic water ngata teida high phalungra bottles glass items kala shimui waste kate akhawa khali magazip khui mi mara khama khaw ayurji ngateida mahai miakha garbage collect masa mara jahaira ya really jithei khami hi ukrul adc ceo na mikshokna hunphun kala humpung tu short maram ling san khawai tangkhul naka long na ajiwi direct thrada khani tang emergency longshim ngho thaira humpung aina hunphun tu short maram li yangsang mikhavai peace committee li kachang tharuk mikahai atam ji peihauta jiwi kashok kazang jiwi wang rakhara direct thrada khani tang emergency longshim pamra Kajivu longshim minganin saikoro kasakya khalei salala atam jalagaina longshim li razang khawai long regina ngho thaira jitang hunpunina humpung khani wi tu shot o shot maram ding zeki kachim sahauda khani wi minganin kala observer mara khawai saklagaina pohaira longshim jili ngzeki kachi maram ping khare sada tnl emergency longshim tadrahash shini 2024 hunpunina humpungwi ochot maram kakhaneli tnl kumbei longshim marun magadamati 2025 tudak number 6 tirshakhiwi shongpong committee kala tnl kumbei longshim marun magadamati 2025 tudak number 7 tnl limkar thuimaram ngazekra dahanga direct trada khani tang longshim apam tnl assembly hall mingjan ngathor pung thrali hawphok laga kazipung trada akha horzakli hawphokra dale pauhi tangkhul naka long speaker na mikashokna WAF Amendment Act 2025 lima khamaya ngawauda Imphal East Thobal kala Bishnupur district li mi thing na protest zathaira amendment ji thakta khalan khawai demand sahaira ID baw thishurda Wakta Bishnupur district le shinausan kala national bingla zangdami thingphanga kadana protest ka zachili BJP na kathan sarkar li makhamya ngawaw haira ain ka tharjina thot mita maron ka hai muslim nauping wili khale wafland khuithui khawai ka sanada protesters pingna ning ka khrik phongshok Imphal East Kumitok pamli mi shaphanga shikhana human chain semda local bazar li protest sajitheya Yari winning kakurik chili nghan ka da ek ji pass kasali stakeholders pingli mangasan manada Shridigao MLA Sheikh Naurul Hassan da Central Sarkari makamia phongshok haira WAF Amendment Act 2025 hi mashun masamana kala Muslim community we sentiments li mathai mi mana Yari shit kasang le khawai kala chingri khawai ayin ji thakta khalan phulungra da MLA jin hanga All Indian Tanzim Insaf AITI kala All Manipur Democratic Students Association AMDSO nala PLG mamayamana da phongshok khangaka policies li khangasungni therma makhaila yari saikorana kokasada nganing khawa AITI National Secretary Muhammad Islauddin na kathong hairam ek hi thermally banda kasa politics na kaji ngahahang thayam Ichum communal lines maganda nga lehiwi secular fabric wuivang nganing pulungra da AITI kathana jina hangsanga AMDS onala nationwide awareness lekhavai kathong the political agendas li matai meda constitutional values li khamataya sada khumi khawai sarkar li ngakaw haira By-election sagi da khalei 49th Dadu BST Assembly constituency with draft photos electoral rolls Pongmi Haira. Electoral registrations officer na Pong Kamijina April 1, 2025 na qualifying date sada electoral rolls with special summary revisions how kapok nasai. Manipur Chief Electoral Officers we athishurda draft rolls chili electorals 47,756 zang chili 24,048 mayor now 23,708 national voters na 1,137 electors jingum trada chishad eina trada chiko nauping na gender ratio stand 986 kala electoral participations EP ratio
39.7% lay. Constituency Jili polling stations hang chishat da akhalei revisions chin ajukum we khaying tarik akhai na dangda we alungli zingum thrata chishat kaka eligible voters katherpingli sang mikhavai kasana kala khangwi changda khle khushok khawai kasana eligible Ringyaophi applications to electoral registrations officer EROS assistant EROS maning aka booth level officers PLOS li mipai online and voters portal voters.eci.government.in lila misangpai claims kala objections with forms pingla CEO Manipur's website kyomanipur.nic.in li sampangra Manipurli disturbed areas status High Water Armed Force Special Power Act 1958 kasay kasang Ministry of Home Affairs with dudagli katamnaulong turukna makamya ngavaw haira Ek police station jurisdictions thrada Nathum mazangla state with atam saikorali kachang turuk wuivang kasay sanglui kahaina katamnaulong ping jina press janpao shokle afspa hi kaziga ayin juwena human rights madun makan ngasagda extrajudicial sagatat kashokna singum tara ka mashun masamila ranga saga gachi hanga afspa kasay kasang hi jingring sakawai maningla armed force li ayat masa kami authority pangshap kamina da press chanpao jili hang sangam hangda khle katamna long bingji Manipur Students Federations MSF Democratic Students Alliance of Manipur DSM Kangleipak Students Association KSA Student Union of Kangleipak SUK kala apunpa Irebaki Maheiroi Siban Loop AIMS Hiping Hinam Koka Sada Avspa Kahaili Makamia Kapishokna Sada Kalehi Indian state na colonial policy Kashurna Gaji Hangda disturbed area status Kala Avspa Ji Manipur we Eina Kushokavai demand Sahiram Avspa Haivalushit Kaji Hina Yarui winning Sagazu Tukmeng Sagda Yarui we uprising Shok Sakpai Bauhi ID News Li Sampanga Portioned Pagwada editions Kashine aya tarik chishatang hapokhaira portions abhiyan ji naushinau kala shinau sanli phasa ka pha kala nutritious kashakaza samphang sakwai kasana ajugum portions Pagwada hi kamataya kharin sada naw akhawi mirinli khare zimiksho thing khali mik changkhawai kasatale Parathang ina Twitter zimiksho thingkha hina naujuwi hakasang rekasang likamataya atam ngasaya da atam hitharan mathalak ina yangsang kami kasatale Phasa kapha kashakaza khui khangasa khile technology shijinda portion trackers na angangwati centers li nutrition service monitor sadalayachi Community-based management of acute malnutrition CMAM protocols haida phasali kankhana khavat khale thakta thekhui khawai kala community-based management lei khawai sadale portions Pagwada na national bingwi ngajaili opcity khalale mikjang mida phasa phakhamai kashakaza promote sarada hangam portion Pagwada 2025 fili angawati centers jangda department ministries pingna angrana ngenga dateida khwikarachi Now, Vaida Clay Damli, Care Kakui, Nutrition's Matada Khalei, Gala, regular health checkup Khalei, Wekan Kana Hangjitaira. Rakara Damli, Pasa Pakame, Karin Karak, Shur Kavai, Kasatmira. Now, Vaida Clay Ping, Nishimanda Clay Avungara, two pop Shinausan, Gala now Shinausingum Turuk in a Twitter Khalei, eligible beneficiaries being Kalata with nutritional process takeaway, self-registered portions tracker. Web application li sapaya the Ministry of Women and Child Development na PIP li pau mishoka 2025 portions Pagwada kamyon ji kajang hiwe tarik magada khani thang kupsangra Khanui thot ngachaili themlagai na shokrada legasa artist HD paiso mawansa ga haili Tangkhul Music Forum TMF na kakhanang pongshokhaira Forum china condolence khamine soda ning kakhrik pongshoka Forum china janbao mikashokli kahang Kanghantra khalei khlei hitharan khamashung thekui khawai kala mashun samphang khawai ka sali TMF na mawansa ka hayawi shimkhur kala lega shapingli ning rumtale paiso we achon we spirit mamalai mara music kala khokha kasa manga aina awi legacy honor sawara ka TMF na phongshokam maram hi forum china mikashoka thishurda phong khamina
ma wan sa ka haya ji langtang phungter naw na awi kathingun aya chizan haira ladluita ajiwi khamataya pauping konsa khuli kuki na kehen ot kasali UNC ansam kala naka women union na makhmya ngawaw haira Manipurli single use plastic akam ngawaw haira edc ukrul na jishat khami shok haira Ajuwi pau hilinga jang haira pau ngana ta khlei Nathum saikorali Ringyaophi kala kham hai simik shong sa serna